Dem baş godarên hêjeyên podcast Kurdî ez Gönül Morkoç bi bernameya deng û vengê em carekî din bihevrene. Vê carê mijara min ala Kurdistanê ye. Di maçê Amedsporê de 5 kesên ku ala Kurdistanê hilda bûn hatibûn binçavkirin. Bişre ew kes serbest hatin berdan. Parêzerê wan Hişyar Özalp pirsê min bersivandin. Xêr hatî. Ev 5 kes çawa hatin binçavkirin? Bi çi hatin suçdarkirin? Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê, ez jî silava bêjim ji bo gadarvana. Esas bêjim 5 kesin û yek jî zarok hebî 16 salî biçûktir. Yani min defa de 6 kes bûn hatin binçavkirin. Suçdarkirina wekê we jî nû amaje pê kir. Maça Bursaspor Amedsporê de ala Kurdistanê hildabîn û duruşmê bijî Kurdistan gotibûn û wekê dî jî keça Kurd Jîna Emînî duzanî Rojhilatê Kurdistan şehîd ketibû ew tîşortê wê xwe kiribîn wekê protestoyekê an jî piştevaniyekê çalakiyan piştî derket sosyal medyaya Tirka û êrişên îjanperestî û medyayên Tirka Mihefaza Parêzeriya Amedê û Wezareta Navxwayî daxiyanî dan got ev hildana ala Kurdistanê ala rengîn provokasyoneke dezgehê me yê emnî dijî vê provokasyonê lêpirsîn divedike. Heman şevê de di kes hatin binçavkirin. Çawa hatin binçavkirin? Yek di kes şimalê standin yani em bêjî 6 kes di kes şimalê wa yani wekê ku biçin polîs bixwe biçin malê wa ew kesên dî jî malê nedîtîn yani ne malê xwe bîn çünkü malê havanê xwe filan pê telefonê gazî wa kirin ew jî çûn yani çünkü we kesa jî bawer dikire ku ne tişteke suç nekirin çûn û ew hatin binçavkirin yani di kes di şevaman binçava da 4 kesên dî şevekê man binçava da roja sê Başê ez dixwazim ev pêvejoyê binçavkirinê biçêkî bipirsim. Mesela dema hatin wan ji malê girtin tadayiyekî an jê di emniyetê de tadayiyekî çi pirsine ji wan çi gotine? Dema birîn tadayiyekê wan nebûn lê gelek şeva ewlîşka jî ez çûm navenda polîsê Diyarbekirê tişta min pê dîtî gelek tund bibîn tundbûna yani acizbûna wa jî taybetî ew tişte ser sosyal medyaya û medyaya Tirkî nivîstibûn û dixwastin zû va kesa kom bikin binçav bikin û bizanine ku ev ala Kurdistanê ça kirine mal de yani nava stadyumê de reaksiyona we wisa bî lê erê yek di kes di haval biçekê ne em bêjî lêdan û îşkence ne lê psikolojik zor dabîn û le hûnê bêjî filan lê belê ew kesên hatîn binçavkirin hemî kesên welatperwer û polîtîk bûn şelwesta xwe nehatin xwe em Kurdî em Kurdistan ev ala jiya me ye yani tişteke dijî niye em bibêjî xelas yani me ev tiştî yani înkar û an jî teslîmiyet tişteke wisa nebû wa jî fêm kir ku êdî ji wê pêvetir tişteke dînîne roja paştir ifade wa polîsa stand û roja sê jî derketin dadgehê. Dadgehê çi kirin? Mesela dozger ji wan çi pirsî? Hakim dadgehê pişkiriye û wa jî got em Kurdî ev der Kurdistan e û navê welatê me ye û ev ala jî ala welatê me ye Kurdistanê ye elbet em ê her derî bilind bikî û vekî û duruşmê ji bo duruşmê bijî Kurdistan jî navê welatê me Kurdistan elbet em ê bijî yani tişteke dînînin ev ne suce ja esas tiştê teknîkî ez bêjim hûn ê pirs bikîne yê hukûkê an jî ez karim berdewam bikim esas dost ser wekê ku propagandaya rêxistina terorî ya PKK vekiribîn hûn jî baş dizanî ku ji bo vê sûcê şertê teknîk pêwîstin yani şertê giran biçêkê pêwîstin gelek tij divê hev re bin yek ew kes
يعني وكي معنويات بسيكولوجي قصدك طيبات وهبه بروباغندا PKK بكن و PKK يعني او ريخستن بخواجي يعني كي جان ريخستن تيروري بنا PKK يعني تيروري او دبيجن تيروري اجبو قوتني كارتينم نا قوتنم نا دبي او ريخستن که توندی توجي کارانه به او کارتینه yani kes kuştu ben şer kirebe takin kirebe zarar da be milleti yani işte ki konkret nova hale de hebe o ev kesin xazın propaganda jî bikin sembole wa karbinin yani misal ala PKK misal numune mina karbinin suret seruki wa karbinin o vekedin jî xeyni va hamid işte او توندیا او رخستن کارتینه مشروع ببینن او خلکه تشویق بکن کو او جی توندیه کار بینن دبه اف همی با بین لی پرسگرک ویده چیه؟ پرسگرک اف کسن هاتیم بنچاف کنن یک شواجی نه اندامه پکه کنن نه آلیگره پکه کنن حتی اوه که سیاستن وکه پکه که جی ناف کنن شوا اف خواه کردستانی ناف دادن نه تاوی پرور ناف دادن کردستانه که سر بخواه آزاد دخوازن yani le çiye çünkü tu Türkiye'ci gelik peyman nav devleti hukuk nav devleti de müzakirine o tarafa aliye o kanunu o en afayı bxwaji renade ku yek beje es Kürdistan'a keser bxwat xazım an az ala Kürdistan'a evet kem aji duruş mi sernove Kürdistan'ı to vejim renade ku tu vakesat vake terör nav beki آنجی وکی پروپاگاندیسته ترور نابدی دوه الله تو ریخستنه که توندی کارانی را گرفتی ایجاش بویه که نکارن چپکن بله عاجزن ایش بو علا کردستانه بله عاجزن داخواز کردستانی یا ولاته که رزگار و آزاد داخوازن چه بکن و جاره یک ارگومان یک قرد دسته واده دمینه کی ولات پرور به کی کردستانی به herkesi PKK ve giredi و دخوازن و بنچاف بکن حبس بکن زوره بدنه و مسئله اوه برشی حتی نها kesin ku mesela جبر ala Kürdistan'ı hatine darzandın و ceza girtine hene بله یه جزا گرتی بلکه هندره ایدی هبن گلک ها برعت ستاندنه یعنی یه امدزانی گلک خلیک هنه همان ویرنگی آن مالپره خواهی سوسیال مدیه آن وکه دی کولانا مثلا کرسه بویره که از دزانم وانه بویره که از دزانم علا رنگین وکری علا کردستان بلند کری و دو سروا هاتی وکرین و برعت کری یعنی اف علا کردستان بلند کرن نسوجه نکارن سر و خلک سوجدار بکن و جزازی بدن اگر ترسه بگن او هنگه دبه کراسته که سکانداله که ایجا هم استر چونگو علا کردستانه علا کردایه کردستانیه علا هر کسی جبوی رومته yani nava ve de tundininen tujininen ve وقتی terör ninen o fikr roman خواه azat pe aleji tinin zaman o ala khaji khwadi dert keme le az de bejim f proses yani f proseso le persin vekirin doz vekirin diji o kesen ku ala Kürdistan'ı belendikin ve dikin ye berdavam be çünkü hem devlet o Türkiye kolonyaliste hukuka diş var dixwaze bedomine و hem jî Türkiye nijan perest û em baş dizanî ku miletê Türkiye gelê Türkiye piranî nijan perest e medyaya we jî nijan perest e partî û rêxistinê we jî nijan perest e ev wê qebûl nakin tehmûl nakin ku Kurd ala xwe bilind bikin an jî bêjin em welatekî azad û rizgar dixwazin an jî em mafê xwe yê çare nûsî self determinasyonê dixwazî kar bin ji ber wê ev pêwajûya prosesa دیجی و هلوست دوز وکرین لپرسی وکرین بردام که مرد کار چاوه بشکینه خودم بچه که بخصوص کنم یعنی طیبتیجی دوه هر کردک هر گروبک و کسایت چش دسته آب گور امکان مال خواه علا کردستانه بلند بکن کولانا بلند بکن چالاکی آده بلند بکن و هر درفت کار بینن و هنگی پرانی به از دبیجم اف هلوستا دولت و ترکی یعنی دزگه و امنی و دزگه و
حقوقی اول بس تو بش کاندن یعنی یه نکارن سری درکون نه هایی که پارزره که تو دکاری مثلا وسا بیجی ev al Dmakazagona Irak'da ve ki ala federasyonu hatiye diyar kırın jiberve ki mesela ala Yunanistan'ı ala Almanya'yı çava tenas kırın evji dıştaki normale ala ki ala federasyonu ki jiberve ki yani diyasa Türkiye'de نکارن وی جبو وکی سوچ دیار بکن. بله، چطور جناب آنی زمان نمیتونه دو بیجی بریار محکمه ترکیه هنه وادا دجی اف چطور جناب آنی زمان سیستماتیک ریکوپیک بریار خود جهد آینه. گفتنه کو اف آلا که فرمیه دولت عراق و مکزاکونه و نازدکه و باشور کردستان حکومتک. فدرا هرمی هیا و علایا فرمیه بلند کردن و نسوجه و ترور وجی نایگردن. هف عالیه که و که تکنیک هم ببیجه عالیه که دیجه ببیجه لباس نافتنه یعنی دیساجی اف نبویاجی دیسا نسوج بی چونگو علا بلند کردن نابه سوچ دوه و که من بسریده گوتی او پروپاگاندا یا توندی و تویجی و رخستنه که تروری بکرن علا سر خواه بلند کردن آنجی داخازن کردستانه که آزاد و رزگار سر خانه به سوچ اره وکه و آنی زمان تکنیک او شوه هیا تشتکه کنکرته نوه حاله ده محکمه ترکیه جی بریار خواده جهد دن و راستیه لی دیسا جی او نبویا جی دیسا نسوج بی بلا هر کس جبوه مگو یعنی هر کو داره در فتر به کردستانی بلا آلا خواهی در کون و بلند بکن حتی اول وستو ترکو بش کاندن تک بچه. باشه پرسا داوی بکم وزارت نافخویی ترکیه و تشتی نزانی تشتی کمگو چما اوقاس قیامت را کرن؟ بله محقق سادست دوزانن یعنی نجه گنگشی و مناقشه من برین هو گوت یعنی دخوازن کو پیشی بگیرن یعنی نخوازن کردستانی آلا خواه هر دری وکن دخوازن چاوه خلکه بترسینن آلا کردستان نوا جیانه ده مالا قادا کولانا ندر که و نوا حال آنجی کرد داخازن خواه روا یعنی یه مافه چرانوسی بونمونه نخوازن نین زمان خوازن خلکه چافترساندی بکن بیجن اگر هون آلا کردستانه بلند بکی امو دگری سر ولی پرسین ود کی جیان و یونیورسیته آن یا کاروبار کس هنه ببین معمول چشته اوسا کارمند ام پیشیله دگری دخوازن و چافترساندی بکن و جبوه افتشته کرن وکه تکنیک حقوق قانون دنینن که تعالی کردستان وکریه تبگرن و لیپرسین وکن جبوه که رخستنه که یعنی سر رخستنه تروری لیپرسین و دوز ودکن گلک سپاس جخینی آمده حتی نها لوانه لقرسی لشرنخ و گلک باجرندن به دهان کس جبر آل اونا و کردستانه راسته لیپرسین هاتنه حقوقناس جوان لیپرسینان عاجزن و دخوازن ترکیه جی ادوه که قبول بکه که کردستان و آلاوی جعالی ماکیزاگون عراقی و با آوائی که رسمی هاتیه پسند کرن حتی برنامه کدن بخاطره و دم باش پودکست کردی قصه دیگه جو podcastkurdی.com و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن نمه گفتار بکن